Janwet ke apsa tolik jeliu ajal apsan kawai kitrok nomor AS01LC 8313 kala pengkeng hapadang divider kasrok ba Shillong kwa hati Hamautunum Ribawai district. Hakan ni kijing jia kanongnya kan kitrok aman saujur kat ba kadobilat kena bej hapok trok klem hap syasurok. Ya nongnya ala penkit jaga sumal hanongpo. Kini gaji hakaposan baje janwet. Marmal ki pulit ka peniat kali kanong po grama lek syakte ke jaka ban pe yodon ke jing sakut kali nei pentut ya kiwei pat kibayat bayang hapo ke sok ba national highway Rio. Ini accident.